ula twithwa twikunikila mathangu imwe lena wamukiara nesa byotowo nesa ndio twambisio sisia ni kwete ithangu ya The Standard nenda twambisie ngwete ya Daily Nation nenda twambisie na ithangu ya The Standard na chongocha ithangu yiu ni Return of the Giants kana kusiokethia kwa maskulu ala manene na withia kana mathanguni ya muthenyani wa umuthi manene te muno yulu wa mutiani wa komina mwaka wa KCSE mwaka wa 2020 na musungi wala matangasiwe kwi muthenyani wa iyo ni Minister wa Kisomo Professor George Magoha. Na indi tuina amanyiwe ala mekitene sabyo na ala mandikitwe na bisasyo sumiletwe ithanguni yambe ya The Standard na balatoni kana mumanyiwa ula wiki ne sapyo akwata grade ya N point 87.334 Simiu Robin Wanjala aumite skuluni wa Murang'a High. Jisile ne thangu ya kuchongocha ithangu ya kukiwetete na kwa chongo che thangu ya The Daily Nation chaiti the best of the best na tukonwa visa wa Wanjala Simiu akuitwe ni kwa chani tasie imake mamukilite yulu kwa yulu mamutanite muno na ithangu nyo yuchongo ni che thangu yuni tunengetwe namba imwe kumbika namba 15 alame itongo etie namba ili niona ni Alan Udoma wa Agoro ena point miongo nyanya monza point 173 namba itatu ni Sharon wa the Kenya I alafu ena point miongo monza ni makwata ni ena namba ile on the mena point miongo nyanya monza point 173 namba inya ni Bob Ogare ena point miongo nyanya monza point 139 namba itano tuna Esther na kiumite Kenya hai kubika namba itano mena manyiwe ile namba itatu ni wa Kenya hai na namba itano ni wa Kenya hai namba thandatu tuna ni wa Alliance Mark Konko N87.106 alafu tuna Kenneth Oranka ni wa Kapsabet Boys ena point miongo nyanya na monza point 049 alafu tuna Henry Madaga ni namba nyanya ena kati wa na sisia kati wa kuma nambe mwemba ka nambe 15 on themba ka nambe 10 mena point kibathuko ni yukilikela ba point something on them mena miongo nyanya na monza kibathuko ni yukilikela ba na indi wa mwiso ba nambe 15 tuona ni wa Kenya Kenya ni mekite nesa nundu nambe 15 nambe 14 nambe 11 namba nyanya namba kenda namba itano ni ma Kenya namba ile namba ile nundu ni mobanie namba ile si obaniwe ni amanyiwa ile na indi tiola ni unenga heko kwa mumanyiwa Musomba Edith Kithei ola umite skulu wa Machakos Girls na ola indi namba 10 Kenya yonthe congratulations so much nundu ne wiki enesa muno nati weweka mubea wimwanya ngatho nene kwa amanyiwa ala mekienesa na muno ala mumite skulu situ cia Ukamba na indi pena skulu ila siende na kwikanisa skulu mitiani mithelu wethite kana sinthi lakini yuyu ni ciukilile watata kusisia kana skulu wa Kaga Girls skulu suni wo wikite wina kuita improvement kwithwa mokilangile kundu manekite bumbeni wasianesiana undu mekite mutiani isu yaba witina na indi bena skulu wa Strathmore suni skulu ngi ukilite nesa na kisasi ila ye county ya Kitui improve ya mono yi namba itatu kwa skulu ila siokilile mutianini utangasiwe muthenyani wa iyo ni Professor Magoha ula ni Minister wa Kisomo na ithanguni ya keli ya The Standard ni bande maubo yulu wa iku ila sumana siana ila itia wani thayo ila moitume kwata siana kana ila moitume kwata siana pena mabindamwe
oila twasi ni kwa bati thuka na ingi mipango ya ngai withia kana pe mwana wati wa nithayu kana musiai ati wa nithayu na indi ngewesu ni yeletie yulu wa nulikana muthenya ni waiso tunatani ya Mother's Day na ngewaisu yeletie yulu wa undu maundu amethia wa mathina makwata cia na muno inene ya wanundu wa kwithwa tutane ya muthenya wa Mother's Day kwi muthenyani wa iso muthenya wa mwaitu na tuyende ithanguni ya katatu yu ya The Standard bena mauboyo yulu wa musungio mamutiani usu wa KCSE ala matangaswe muthenyani wa iyo na pe mundu mukaba undi sini mwita mundu badi sini mwitu ndiye sini mwitara lakini ndo munenga heko nundu awete tengewa yake ya mwaka muthelu aeletie undu wethi wende kala na seimake methwa mena mathina o mathina la medika misini nginya nyinya wake esio munenga ne kwa anyanyae kale namo na kelingisini esia kubatwa iwa na awete tikana ni wesie kukomana na mundu ona matesene na mutethesia na asioka skulu na makomaniye mutandaoni wa Facebook aya nela makomaniye Facebook aelete kana ni manenie na mesa kukomana nebinda yeyonthe eitwa Purity Katha ai mutwae na ayetikila kusioka skulu na yu enenga nengewe na miaka 32 na nekite mutiani mwaka muthelu wa KCSE wow. Na kila cha usenya muno ni kana akwatie B+. Lakini kila kindu hapo ni wetuma watu asila wenda wina determination kana kula kuituma baiki ndo tesa kwa chindini wa maisha yatu ikala kwa ninga nitengewa isude ndo mathuthia amanyewa ala me skulu ni maende na kusoma kana pena hope yeta pena wikwatio kwa maisha mokite kwa mathayu mokite mikalileni yukite ya umbeni kana pena wikwatio wakana maisha maku mayuthe lomunthe ni kwithwa nduna mina skulu pena wikwatio kana ono kasioka skulu onaenda ndune kanesa no usioke skulu no ke kanesa na mikalile kaseuba tututwa ithanguni hiu ya Daily Nation ithangu ya Daily Nation ithanguni ya katano itukuona kana magoa twite kana amani wengi ni mekithwa maijoin ma universities kana imanisho cia yulo nundu twasisia mwaka muthelu alama nai malike imanisho ni cia yulo ni ngili 10 monza mana 393 asu imome ulika mwako ni moma mabitie makwata kiwango cha kana ni maulikwa na twasiala twakombeana mwaka muthelu maingilie mwe manana na itatu yana na miongwena ni moma kwatite C+ na yulu kwa hiyo ndio mimi nokwata C+ ndio nda wina wa mina kuvitukivyo kana no ulike kibaniso cha yulu cha university niwo na ingi twasisia twakombeana ndo alama kwete A plane kana yunje ni mwaka muthelu maingilitha ndatu manana nambao alama kwete A- mai ngili 14 manana na miongwelea monza B+ mai ngili miongwe 3 na nyanya yana limwe na miongwe na inya na kati wasuo ndhe alama umite extra county schools mai miongo thandatu kati wa 6 ngili thandatu wa miongwe na nambao mai alama umite school isi andika na cia counties mai miongo thandatu ne mwe na ma sub counties kana ma private schools ila cia ene mai 67 ithangu ni ya The Standard ila ni ithangu ya kana ni yulu wa maubo yulu wa maskulu maslikale ala twasevumbeni mekane sana mambo the yanga na yuni masio kiengi na bauba nenga ni tueta school wa Machakos Girls na school wa Makoni Boys asuno wakati wa maskulu ala mawete twekana ni mokilile nikati wa maskulu ala tene mainguma muno na mekata mambo the yanga na yumokite imwe mokite mokienge mwaki ne mwaki ko Machakos Girls kati wa maskulu asu Makweni Boys kati wa maskulu asu na skulu wa Moi Girls na skulu wa Moi High School Kabarak na mangu yekati wa maskulu asu na inde bauni be na visa wa Sharon Terer ande na utania mosungio make na alimu wa siai na tatato sisi akana Sharon
Sharon Terrell mumanyiwa wa Kelly thini wa Mosungio asuma minie kutangaswa kwi muthenyani wa iyo. Na twathio Ithanguni ya katano itukuona magowa yende ya na utabia kana mwaka huu ukenganiwa mitiani ya mwako uyi mwingi muno lakini pesiana maneli miongo nyanya monza matililo mutiani mo asuno mama na kenganie meoka lakini uyi mwingi wasianisia na mwaka modelu twathingi Ithanguni ya thanthatu na ya monza nitukuona kana alame ibitite meet the 2020 KCSE listers on the alame ina kana no kwithi asura sioba u na bala mundu ekusomea ikwatie Ithangu ya kuya the Daily Nation withi Ithanguni ya thanthatu na ya monza no mona meonde Ithanguni ya thanthatu ya the Standard bena bisawa Wanjala ulani mumanyiwa ulaikite nesa pio mutiani ni usu wa KCSE Mosungio matangazo kwiyo na awetete kana internet kana maundu ma mitandao ni mana atumi eva kubi muno na alimu make na bena ngewa ya Wanjala kana Wanjala ni wataviwe ni alimu make deputy principal na ewa kana ila uka top thiwa namba imwe Kenya yonthe mutiani ni usu akanewa in fact ambio kunewa anewa cheki cha ngili 50 na ni kila cheki cha kiuka kwewa kwewa mithenya twaseju etha ebaniwe kukwata mbesa isu Mosungio maumie nigenda yuithi wana thathikiana kukwata kila etavitwe na meya thanite mbesa isu ni sioswa kwa huyu Wanjala anengiwe cheki cha shilingi 50 nundu we nake iwe kana ni wathani iwe yiwe asa kana ninye ngetha nitongwete mutiani ni wa KCSE na uwe wandeto siake Wanjala ni utongoisie kwa huyu na ngilibi biti muvuko ona Ithanguni ya Daily Nation ngo mpaba andikirwe Ithanguni ya kana my success did not come as a surprise ni wa ya professor ye kana we ni we ya minute kiwe mwene kana ni woka atongosia na indi Wanjala mutiani ni wa KCPE aina max manana na kenda ai ni wabitite ni lakini tiwe wa atongoete lakini watongosia mutiani ni wa KCSE kwa no kwiyumiana kwasia kana ki ningwika ki ningukwata kwituma kwa congratulations Wanjala tuiki Ithanguni ye 10 ya the Daily Nation nitukuona Raila twasioka ingi siasani tukuona Raila no komanie na Orenko ulani senator wa Siaya na Governor wa Kakamega Oparanya na MP wa Rarienda Amolo Manaina kikao kana Manaina mkutano Manaina gwa Karen kwa Raila na Governor wa Kitui Mwandu Charity Ngilo no nethi we mkutano nusu na mkutano nusu manako manite maiyenge wana maikwata ni anundu imethitwe mateo kwatiania muno kwa muno na asu atatu nthini wa chama cha ODM mena ngusanisyo nundu wa BBI atuone Thangu yeye twite kana Raila nona metie na amea paipata wa matanisie oyu na ile enda mekindu kimwe nundu wa kukwatisia na ku make sure mabitu kithia BBI wenda mobo wasuno kwisesia nthini we Thangu ye 10 ya the Daily Nation no makwata kwa uliko na tuisioka Ithanguni ya the Standard na nditambo sioka ingi obanini yulu wa Mosungio mamutiani wa KCSE mwaka wa 2020 pena mumanyiwa uelete ngewa yake undu unesia kwithi wataneka mutiani wa KCSE nundu wa kwithi wa anemu na wetete anei na thina wa ibu na alsas na kaweta kana ndanesi kana nukubitu na mumanyiwa swa kwatie na namba nyanya ndiyonde na ni kuma skuluni wa Maranda na bala uelete kana we onandanesi kana nutonyo kwata max asunundu aneka mutiani hospitali congratulations Engewani Ithanguni ya the Standard namba nyanya ni ulu wa omobo wasuma mutiani wa KCSE na bala ndipo pena maubo yulu wa amanyiwa alama tanabikiana ukwata Mosungio mo mamutiani ula utangasiwe kwi muthenyani wa iyo ulani wa KCSE mwaka wa 2020 hindi undulene yana tutabianikana amanyiwa manaile ma miongo nyanya na monza mo matana akwata Mosungio mamutiani wo
Twende na ngewaisu ya Musungio ni kana pe skulu kuitawa Shimo Latewa. Skulu suni wiki nesa na ithanguni ye 10 ya The Standard bena maubo yulwa motanu alama twa igwe skulu ni usu etina wa skulu siku ithiwa wiki nesa Musungio ni mamutiani usu na bala skulu usu wetete kana amanyewa 10 mena ngole kana minus na amanyewa miongole na thanda tu meina B+. Kwa withanguni yuye 10 ulu wa maubo wasu na mautanu ala maende ye skulu ni usu. Tuyende ya na maubo ma mutiani kana Musungio ma mutiani wa class cha form 4 nitukuona kana Caroline Mwangi wa Mahiga Girls Odaya in Nyeri County ni wa special needs kana la meki konde tumetata albino tumetata meki konde kicha mena twase metha wasuma mena mombikite kibathukanio naitu okwa banini kwa kikonde twika number 13 countrywide umete school wisu kwa uti congrats kwake na tutanolo ni mumanyiwa ula umete skulu ni wa Makueni Boys nolo kwatie nake ni witha na mamutha me mwanya na ni congratulations nundu ne uvitie ukweti kindu kila isi kwithwa ndo soma na itho ndetu osati tilio undu umwe lakini kwithwa wina we umbikite undu waku we mwanya ni na ndu ithwa utonya ku perform na kwikanesa kwi andu alangi usunundu waile ukathi wa muno kwa uheko mumanyiwo su wa Makueni Boys nolo minie na kwikanesa mutiani ni usu wa KCSE tuikilanilia ithanguni ye 19 twithimo bone ma county situ na tukona kana county ya Nairobi andu ala matesa amira me mana kunwa ningo kana makethwa mena wasu baini kuitwikana kana mira ilama matwa andi ya Somalia ni illegalize kana yalewa na me ino kuniko mwingi wa around 5 million na basi yoka me weitwika kana mewiye mathaika itina wa serikali ya Kenya na Somalia kwa yangewa na kutungia na uma package tani ya 12 alaras ni kwatia kana itameni kumana na ndambuka ile ni ya musumbi wa ndia Tanzania Samia Suluhu Hassan na ilo ne ku ni manamini na kudena ni ngewa ya maundu mo utandithia na musumbi wa bandi ya Kenya Uhuru Kenyatta na muthenya ucio ni tukuona kana atandithia ingi ni methiwe maine na yulu wa uthaliku na utanu ula methiwa na ugo itina wa kwithiwa kwase upua mianya misio ya utandithia kati wa nthi isi elinundu nukwithitwe na ivathukanio o kauta yes yake utandithia kati wa nthi isi eli na muno kwanza kwa athukumi kana atandithia ala methwa maitwa ngali nene cia maloli kula withia maikua sindu twasita itungu manyanya kuma nthi ya Tanzania makaite ba Kenya masungwa na ai maitu mamira kwithia ni manakunikite banene ukwe ondu ngale isemba gwa ikwite mira raisi kaikila baya mubakani no nginya maketha na moyo kwa no twase ni mubea we mwanya kwa serikali wa nthi ya Tanzania na nthi ya Kenya kwa ile maundu ma mautandithia kati wa nthi isi ele nundu withia kana yuyu mautandithia kati wa nthi ni maende na kukila na atandithia maeka kuumia na maluma yana ngikia miundani na matelepo namo maithini aba aleluni ibinda yela maende na sawali sio kutwaisya mautandithia asu newo tuithingi thanguni ya miongweli nitukuona kana victims kana alama kunikie ni Solaidam ila tragedy kana kila kiguta kuyandu measia kana nimekuona justice kana kunewa kuibwa kwende no fed kana kupotelea wethe juma ina matumaini ka makane matonya kuibwa wenda mobo wasukwa ulikunu masino methe thanguni ya miongweli ithanguni ya The Standard namba 11 bena maubo alatweletwe ni mwandiki wa maubo su ukuitwa Judith Mwabobia na wetete yuluwa undu asiai kanawe mundu tamwene wailite kwithwa ena mibango ya kuya ilobia ukethia undu kwa pani undu wa mituki wina ilobia itonyo kuthinikia bata usuko unge waisu nielete undu we webundisie
na kwithiwa aye ilovia nundu wa kwithiwa ebinda yukite no tonya kwithiwa ayenda kutumia ilovia isu kwa uno thuthitie andu kana kwithiwa wina mubango o ungi wa kando wa kusovia kana kwa ilovia ti wa mundu wa kusovia ilovia kana ni undu wa bata na wetete kana niwe sie kwisilia naona kana kwi maundu amwe weka ukethia nime ukwilovia siake mbingi lakini maina utethio thayuni wake kwa unge wa isu kwa uliku imekwata ithanguni wi 10 na monza ubikie na kosa ithangu ya The Standard wisome ukwate ndeto isu undu sieletie yulu wa usubi wa ilovia na kwithwa utekutho wa sindu ila itatonya kutethia tuisoke thengi thanguni 10 nitukwiwa kana thini wa Daily Nation Ruto no kwithwa ikomana na atongo imaki swani ala meditwa mai support kana ala meditwa me itina wake mati acianite nake betwika kana ni mailite kukomana timu nani wa chumwa kitui ni wame ukomana na makwe yange wa wendo bo usuna usisi thanguni 10 ya The Daily Nation ithanguni ya The Standard namba 10 na nyanya ni yulu wa mobo alama nikitwe ni Julia Masinga awetete yulu wakana tukaithiwe tunoete ni kusukumia kwithiwe na mwaluku na muno mwaluku alama twa ya maki uteti ukethia kana etha ni kindu kikwenda kusukumiwa kindu kikwenda kubitukithwa na muno kwangaliko yaka kana andu maikanoe ndukanoe ni kusukumia kwi kwa mawalioku alama tonya utethia mwene ndinge waisu yithanguni ya 10 na nyanya ya The Standard tuithi thanguni ya 10 na ile ya The Daily Nation tukuona ini ndisianza tukuona kana ndi ya Pakistan Kuwait Thailand nimekuiwe quarantine nundu wa corona ya 2 weeks atwiga kana ndo ilite uibala wikala bala ndo ilite kupoma 10 given time wailite kwenda wibo ivinda yonde mpaka shumo iswithele na kenda ni wa mwa ku travel kana kutambuka bandu bangi wina certificate ya kwa nyakana we vaccinated na results ya kusiona nyakana ndo no wa corona ni kwatia o ndithingilila bauni kana ni kwacha kana ila kwekiwa quarantine kana lockdown kana o curfew ni matambia amwe maseo muno make utethesia kunyaika kwa unundu twalikana kana musumbi Kenya tata namba 10 ya lockdown ile na kitwa county ni 5 uwa hiyo lo county ni isu na kubikie binda ilo na binguye une unathea ko unye nenda kuendea na kuthuthia ene nthi ma Kenya kwatia mitalatala ila yikitwe ya kusiia na muno ni kumina uwo wa corona nuso tukamatia ukethia wa thamba moko ukethia ni watia distance kati wa mundu ula winake ukethia ni wekea mask ya kunesa tukike mask sikukuo na twatia mea usu withia kana usu ni tosinda binya na maisha meitu na mikalile itu ni kusioka ya kawaida nundu wewe wa corona ni kwatia nwanangite maundu maingi andu makasia mawia ukethia mundu ucio na yuyunu kwa waita uya kwa maundu mekalilo ukumana na wa corona kwa kila tabata ni kwatia mitalatala ile yikitwe ni mubea wa uima wa mwikisila kwa serikali ya Kenya ya kwatia mitalatala ya kuisiania na wa corona na kwi alama kwasia wiko tuthambe moko tuyike mask na alama kwasia anga wiko anga chau ila ukakwata no itutia ukathukuma wiba ndo thukumotevo kwa uamba kwisia ni kana itina wabwa kana itina wabitoka ni wave ya bitoka indi nitukwendea na thayu itwa kawaida na indi ni kuongela ni kana wa corona uyesiominwa ni mundu umwe no nginya ithio nthe tukakwatia ni abamwe ukethia wekea mask na kiolongi ni wekea na kwa nini wekea mask na indi twatethia ni kila mundu akuisengale kwe yake na ekondu bailite uguo kana kweliki wa corona ni tusinda binya na mathayo maitu maisioka ma kawaida na indi lena ndisikana wina uvongi utonya kututabia thini wa ithangu ya Daily Nation ndinange wengi thini wa ithangu ya Daily Nation kila ndo notabia musieisia ni asembe yose ithangu yake some mobo asitwa mutabia na mobo wangi maingi kwa ulikuesia isie na imana itao kila kimathangu ne maitu musieisia wakwa bauni bota afisa mutia wa mathangu maitu wina kwale na mwende wa mutinda
na kwa nitwa Faith Mackenzie wa Mutunga ni mubea wi mwanya kwa kusakua kuenda na itu nthini wa kunekili uwa mathangu kilunguni cha amuka na nthini wa bilingi wa maubo nithi wandiciokethia mwendo wa saa monza ngwete bilingi wa maubo otondu maubo asumethi wa matupikite mesani yitu ya maubo. Nyenita wa Faith Mackenzie wa Mutunga ni kuendia kioko cha kwaila.